na meeting komobu oba stage na me de pa but me ani no TV so na wonso enya akwanya na atibi na me nkai wo se empenifo ekura me mu anopai ma me di sa nkomoyi Dominion herbal powder waka ho bi wo se osori anopa wo se wapomode ho nsem ni gina brand nti wo penso aye hye no asem kwada tere na ye titi kokomo omo no ba kwa fra no wanumu a na wanom e boost immune system outisi abonti aho ne se adwuma no wo ye no wa ye ne ye nyese de bia no wabre na atwetwe mu do to office kwa na woda mesro wanom Dominion herbal powder nti na ma abasa no omo Dominion ointment nso wo ho na bebie ye oye bia no fatwitwi ne betu ase ama ho ato 0543158195 and 0249591843 ebuso ewo herbal chemical and licensed shops nyina mu a obenya bi na wato na enkobo na media na fe na ye koso akabe mwasem bi ebe 3 months ago na ye di ho nkomo se na ye adwuma ewo ho no mo a wo mo eso ye kala party kwa asene nti mame ne kase obuso ntwetwe nkomo Chopbox Technologies Limited enkane na ye bie school a abata na omo man na mukrom gare kantamanto ye to boxer ye to da bi omo so omo didi nyina ba under one umbrella ya wo from a bibia won sabe kan simple o na be kire mu ye kasi mache good morning okay ye kase Chopbox a convenient service right yes. Okay ye ni nkobo kakra we nkoda na makwan enche me hu se nursing training for kra bi ko ebi so be kodwo adai modwuma na etisen a website and also app between auto provisions between the books na ya packaging where office amount na you deliver with schools ni na you call schools nationwide into just a convenient service won ko krom ko ha won ko wie mon ko tete won afina wo ko bus stop there come driver bi en ko do your social pies anyama nyina no you eliminate ni nyina into me answer ultimate call website no so chopboxonline.com we place order na say ultimate for customer service and that's ultimate use app no omo nim website you so to me use app no ultimate for customer service and so WhatsApp cry we send a list my you be package bibia na amount invoice no tiaka na deliver bibia ko makula no school mama ba chonya abotre ba me nti emfa nse minua na me ba wa amani ampon secondary school na senior high school na wafre say bia wo me sheto me paste me book abc ni nyama we yasan me obata na metumi the list na bremo obetumi the list na bre na me magema home wape we bia tena adwo na makeka buo na bom me dia ne se metua akora ne ti school mu ana ne ma na koduru bi akodu ye dibi kwa amani ampon high school da nti wo ha ho nko bebia wo ko wie mo nkotete ho wo friend na so ko website no so place order na no na we forget ye be bibia ne da ko school nti se me banya SHS kwa na makọ prospectus ne ye de ama me me dia ne se metwa sende mo na se me sende ama mo se ne ma bi ba hia de akọ school nie na magema home ye wo ye partner with GS ye wo national GS prospectus list no nti on chopboxonline.com ye wo list nyina wo no ya package bibia de da then as we check say 2000 cedis and as we check out check we ye be ye dwuma na kan nyina ma ye package bibia ye be deliver bibia ko school ma pepepe na se mo ade mukuta list mpo dada se bia me hia extra bia se bia list no se atro panties nsia ba me pese me ma me ba de 12 na ekọ a na ma kire mo se mo fa 6 nka ho na ma tuya no so boa aka ho tuya no so aka ho no na ye de ko school ma mo started da better mama ya brese yes started last year February. Na ozeka mo starting tem. Bra ya breka ntamanto koto kaki wa ha na obedi wachi na stampede na wo wie kura so obenya ka akora dia ba fie kaya yo besoa ho bo. Ho bo asa na obefie wasa be hwehwe asanko station bi masanko shipe. Za na dia akora na ku school. Nti ni nyina inconvenient. Tene na ye mamo. Ti obi a pe school bia books provisions prospectus mo nyema nyina no place order na ye ba bibia ye rekoma ye ko school mama e bi ko ni sine pese prospectus no say ye o place order na ye package bibia ma wa akora no ho after picture Chopbox and try go come ko school ye be ko do school man sana akora no ko do school mu akora no ye no hia na backpack eti akora no medu school na nema wo ho dada bibia wo ho no ye ne headmasters ne bi hwehwe ho sine ye betimi ade bibia ko school pepa ba mo nti my all your parents are ho and driving ko school mo ho empeja da kan bibia be ko school mama pepe ba cho me ba me metenkan ba me ba nya school wo sola no mo de be ko tamale ko de be ko enfa ho ne kwan ne tenten ye da bibia de be ko ye ni Ghana Post mo bibia yes nti ma Ghana Post a ship ya ko bibia wo nkrase ni na Ghana Post be ko ha ma pepe na lorry fe ne bo nye den there be from Ghana Post because ye bulk orders ne Ghana Post ne ma hwehwe ho a bornable from compared to say one kasa wo drive ya ko in to be bia from
idea no yet mainly because of Sika, right? Idea near we want to solve a problem, and a big problem in a really good way, right? Okay. Yes, nyamana ye toni bonyading. Yeah, distributors of the mine. I'm one of supply mokola phone will be added. Inti ye born off. Let's say at source. At source, yes. Let's say be a mattress now. Pa mo kwasi ho baby. Omo ye mattress no. Na mo ne omo akwa na mo turn in bulk. Inti bo ne wo form. Bibia wo form. Oh wow. Ne da ko school mama. Tell me say na wo say kamo sha sentem. Enche. Mama ya bre. Enkechi wo ho. Afi bia nkola wie school. Bia nkola hia a de man. Ye hwe telephone number ne hia ya because obi word man wo je adwa. For number bi wo ho no mo ye betumi dia to dwa obi be free. Your office number 030-223-9134. Ya binya botre nkomo we hia mpa yini mako na obi nya da ife na obi kofa chalk obi so kofa bidi obi kofa pen nti bo number na man 030-223-9134 and your mobile number 054-843-2672. Okay. 054-843-2672. Numbers 2 ni na WhatsApp line. And to me text obi so be say na se bibia to me text WhatsApp. Do na wo dwuma mu na aja bet my friend, but na text yen. Be answer pepe. Okay. Na nkomo na de na wo kan app bi na bi. Yeah, besides website. Yeah, apps into your Android and iOS app. iOS app no, yes a maintenance be also. Into maybe 2 weeks time maybe release CBM. But Android app near radio bet me download it. Do you use Android phone now? We use Android phone bet me download. Obe search dey. Chopbox online. Chopbox online. Chopbox online. Now what download the app. What download the app no. Okay. Say who name app you so. Na say bia won website near dem our ultimate call use WhatsApp send your WhatsApp message you package bibia na you check online amount now what check na your package akọ school amount. Okay. Yeah, besides if friend saying online and WhatsApp anyway so no. Yeah, plastic chopbox I can see a design. Yeah, we have a plastic chopbox. Plastic chopbox. No, the normally go see be who say American ye. Durable ultimate na so embu block one. Yeah, boys dormitory no. I actually be an adwene keka bom kakra. No bubu chopbox. Dua kura bu na plastic. We dey enyensa. Okay. Durable ultimate na so buani I mean obibia betumi buani. Bank credit buani but we durable enough for money buani easily ultimate na so about packaging nyama gumo very safe about to use for school. Mo na mo design. Yeah, kasi design Je say ye free dua de ni mu. Ne nyina ya ba plastic one na mo design no. Yes, if you do ba plastic no. Dua no one environmentally good. And that's not too much. Over 100 years, you used to say dua no. Right? And to say you want to do something new. And to say new technologies, new apps and that they say some box, my box is new. Okay. Be a new. Okay. Yes. All right. Thank you so much. Ebusiana say kasi owuso no of Chopbox Technologies Limited. Wo mo na wo package near ma adesua ni hia no de akọ school baby awo bia no ba fro say that dey asan o frɛ omo a o be ye no deliver ama akoda no na wo ba ta ne so wo ho ato ebusua bedwam su enie na mamenkai wo se nche asemi di ka beba na afre na ya wo adantie ne forum ya forum ama ya frɛ ma no che wa ba na mamenkai wo so se Franco Trading Enterprise ekura me mu abrane wo se phones, laptops, accessories or the TV aba or the printers aba air conditioners ho bibia we hear ma fi asset na ye camera na CCTV camera and installation and the connection yina Franco Trading be bia ma wo mo so app to download the Franco Trading app on the two phones so now be free 0246 422 and 0555-939311 na Franco for bejo so me da me ho aba de aka chire no edo so bedwam so ni me basisia.